Branislav Nušić bio je srpski književnik, pisac romana, drama, priča i eseja, komediograf, začetnik retorike u Srbiji i istaknuti fotograf amater. Takođe je radio kao novinar i diplomata. Najznačajniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišna dela, od kojih su najpoznatije komedije Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica i Pokojnik. Osim što je pisao za pozorište, radio je kao dramaturg ili upravnik u pozorištima u Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Sarajevu. Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći nego svojoj sreći. Pravda je često puta teža ljudima od nepravde. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ i onda sručuje čašu za čašom. Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje. Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama. Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin prvo mora znati brijati, a drugo mora paziti da nekog ne poseče. A ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer i ako poseče, nije kriv. Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na 4. Ili drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je najpre da puzi. Svaka žena je glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Brak je ugovor po kom čovek jednom u životu kaže da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života. Brak je pismo koje je interesantno samo dok je zatvoreno. Znanje ima granice, dok neznanje nema. Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen i utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru. Branislav Nušić bio je plodan pisac, poznat po svom upečatljivom humoru. Pisao je o ljudima i njihovoj često duhovitoj prirodi. Pred kraj života Nušić je doprineo da se u Beogradu osnuje Rodino pozorište, preteču današnjeg pozorišta Boško Buha, koje je 1950. godine osnovala njegova ćerka Margita Predić-Nušić. Već u decembru 1936. godine je izveštavano da je teško oboleo. Operisan je u jesen 1937. godine, o čemu su izvestile tadašnje novine. Preminuo je 19. januara 1938. a toga dana fasada zgrade Beogradskog narodnog pozorišta bila je uvijena u crno platno. Na njegovom stolu u rukopisu je ostala nedovršena komedija Vlast sa započetim trećim od planirana 4 čina. Prvi čin je prikazan povodom prve godišnjice njegove smrti.